Bekungesimela kusungula licembu lelishasha lalabasikati bodwa labadlala ibhola letinyawo. I-JVW Football Club yasungulwa ngukapteni webanyana banyana Janine van Wyk nga-2012. Inhloso bekukuniketa abadlali labasikati litfuba lelingcono lekufezekisa emaphupho abo. Leli cembu ke laqala ngebadlali labangama-20, kepha nyalo selinebadlali labangama-17 labaneminyaka lehlukahlukene. The idea came from me playing football from a young age and finding it very difficult and challenging playing with boys, and after playing in the boys league there were hardly any female football teams that I could join. Leli cembu lijatshuliswa kusi ligcine lifinyelele ku-league lenkulu yalabasikati kuleli iHollywoodbets Super League. Licale kudlala kule league eminyakeni lophelile lacedza isizini lisenzaweni yesine kulokho. Sihlabani Mpumi Nyandeni sashaya emagoli langama-27. Nyalo ke I-JVW ifuna kuya ku-CAF Champions League. 2022 is going to be a good year. I think 2021 was really a stepping stone for us to, get our gears up and just make sure that we really put our name out there. I-JVW inaka kakhulu intfutfuko yelithalente kulomdlalo webhola letinyawo. And already a couple of players already representing the under-17 national team, the under-20s, also the senior national team. It's just incredible to see the growth of the women's game. Nyalo leli cembu lifuna kutibona linelikhaya lelikahle lelinetinsita ncanti tesimanje manje, state of the art facilities ngelulwimi lwekucela litiya. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu, leti Tindzaba SABC ngiseJozi.